Royong lah. Boga janda minta kepastian bae. Pegawai cen meunang. Mana gedeng aya janji dekat timu, main kudu jawab naon nya lamun ditanya. Gusti. Asal dia mah aing kulin lah. Video na di mah nya. Itulah lah. Astaga, ieu sendal kamarana deui. Aya sendal 2 eueuguna. Dion. Astaga, ieu budak. Woi, Dion. Anu peng? Anjing sendal ieu. Yang naon? Sendal aing pargat. Kayaknya kotanya. Oh, geus geura. Wih, Dion kebal amat. Ya peng. Di. Dion ieu karek sendal tah. Ieu mah aya merek kan be. Nih baru bagusnya peng. Jadi kunaon? Terus banyak kena kotor. Geus insya belum pernah HP bae. Geus juga di dieu. Oke lah. Jon, geus belum pernah HP bae. Aku anu peng. Aing da boleh, cenah di rumah. Enggak kayak masih ieu si Gerta. Cenah kenalkan ka batur aing. Can. Kayak kon kenalkeun. Cenah kieu bae pada salin lah. Si bae bagus kene. Oh, Rapi. Ya, siap lah. Kita cewek apa cowok? Cowok lah. Kira aku cewek juga cewek bae. Ampun lah. Ayo kenyang kan. Oh iya, siap lah. Ya kurang kenal tuh. Oh, Bagus kurang kenal. Bagus di mana? oh bagus. Tak. Tak. Ih, ya budak kunaon bang. Coba saya naon kan bangun bae. Ayan gitu. Oh, pun gitu. Cuma budak kudu digebrak ya. Oh. Woi, Woi, sekarang kurang ngulang bae. biasa si Ipit minta kepastian. Kasih dong. Oh, aing parusing lah. Di, Anu dipusingan. ngomong batur sorangan. Dio. Can bisa ngapain? Oh. Langsung bae. Ya, Dio. Dion. Heran lah. Kenalan lah. Oh, Dion. Tirta. Oke. Muslim lah itu. Lain. Pas triplek. Boleh kalung nama. Bolehnya. Bagus lah. Aing teh neangan baturan ante. Iya deui. Peng, emang si Duan ada kemarannya gitu? Aing nu ketemu si Nova. Oh, kayak gitu masa ruang bae aing yang kasih kucing si Ipit. Tah, eta mah beneran. Oh, larang mah. Mana ada berenangguan di warung bibina. Oh, tah geus jadinya langsung ungkapkeun bae ulah digantung gitu bae. Tapi aing isin. Tah, Wah, tidak aku ujian ka. Nah, Nanu ketika lo. maksudnya anak lelaki kudu gentle. Oh, Paham tuh sih ya? paham paham. Tah, aja bari nu kumaha ya. Jangan satu lah, aing salin dulu. Salin dulu lah, geus dong aki-aki bae kos kieu. Oh, bagus ya. Oh, tangguhan di dinya. Oh, geus. Peng, tadi ngomong ke nong Peng. Biasa, aing ngomongkeun jahe. Ih, bagus cewek tuh. Jahe, jahe lah. Lain jahe nu diinum. Oh. Dan dahera. Di mana tuh? Jadinya gedeng di warung. Oh, ayo. Siapa mau duit tuh? Mawa, duitnya gede. Bener. Oh. Oh, geus gedeng urang kadinya. Oh. Saya yakin ini make kos kieu bae. Ih, sudah. Yakin dah. Oh, geus lah. Pan ieu mah ganteng ya. Oh. Oh, geus lah. Udah yo nangguan si Tirtana doang astagfirullah. Tunggal, sebencong. Oh. Enggak, laki dari sini.
Betul, mana langsung. Apa? Eta. Ya, enggak amat yang lana. Asam ya keren Rapi amat peneliti. di. Keren kan ya? Ih, keren jasa lah. Pokoknya mah guys. Pokoknya mah kayak kelepak-kelepak bedi itunya. Ayolah, cabut. Ayo, siap. Warung Divina Sinova. Oh, nyong, ayah berondong nanti resep ke orang tapi kayak gitu, misalnya kepastian baik. Nah, namanya aja berondong udah diharapkan. Oh, tapi ulah sieun, kuari zaman kuari mah dan teteh semakin di depan. Bisa baik dong merek motor. Ngomong-ngomong ya angin nungguan si Tirta kemana menurut? Pokoknya aku janjian tapi di jam sekian can datang baik. Oh, kebel orang sudah. Hey, Pit. Udah lama ya nunggunya. Habis marapin ayam tuh di belakang. Kek. Yun, kemana ya? Astaga, itu budak di belakang baik. Ya, kunaon, itu gimana sih? Astagfirullah. Gua kenalkan dia Jahena. Ada enggak? Ion. Aisyah benar gitu. Sini kerja mah. Ini sulai sini biasa baik. Oh, Kenaon atuh sih sana? biasa biasa. Aja bagaimana sahabat dekat kita jeung apa motor. Tadi nang nih mudiknya tak. Di pajan mama batu duit Pada benar. Lah, tenang ibu. Ya udah, Pit. Ayo Ngobrolnya sini aja apa gimana? ayo kita ngobrol ke belakang aja. Ya udah, ayo. Itu kan nih. Ya. Juan, Aisyah tadi dulu kali itu. Biasa baik. Oke. Naon? Kita bawa mana apa? Aya. Kita kenalkan muka bos terifat. Ayang gitu. Ayang naon? Ayang caut teh naon? Anak-anak. Anakan cenah. Selalu anakan. Maksudnya nama kia ponakan. Oh, ponakannya Neng. Apa teh? Tadi ge. Aneh kenapa heula? Ion. Ya, Aisyah kuno nanti ngagalitir deui. Nyaho, biasa bae. Biasa asin. Asin, asin, udah gak asin. Maksudnya ada asin. Oh, asin. Asin. Sama asin. Ini hai. Yan, siapa nih dikenalkan ku aing? Aing udah cabut heula. Mana nih? Hareup heula tas sudah. Pokoknya Oke. jadi di tenannya. Oh, jojong bae di dieu ngobrol. Yuk, Ayo. nek tapi kata dulu nya. Wah, tunggu dulu. Yan, siapa ngobrol jalan bae gitu, guys. Enggak, satu paneta lagi break-break kunaon? Isin bae di tadi. Itu cowok gak sopan amat sih, main pergi-pergi aja. Yang isin. Persiapan naon? Weh, wah isin teh hujan ta.